Fading friends song sungtini kaisa notice nalainai friends song omongka je sini thanai bosor ni je scholarship post matric ni scholarship tabukhano rangmaya kho borongni bagui o notice oro saklai reka upojati kollan doftor bade tribal welfare tei rajyo tai bohi rajyo porinai rokno je scholarship rumani 2212 jon borongno scholarship je rumani abo borok payment khaimani bisingo je treasury system by je payment khaimani bisingo matro tai 114 jonano payment felungu hini sawo borongni je bank account number rojago payment khaimani hini sawo inge aboni bagoino saka o jagao jara maya ko hini tongnai rok borok check khlainai di account habai kena inge o 114 jona inge sabuni borongni list otolawo rojak ba notice rojak o list norok website o nainadi haike direct link ang rinai notice ni ba list ni inke jara o bumung ganang rok borok tamang khlainai 30 tarik September ni bisingo welfare tribal welfare ni je nodal officer bai thangainai bank account talangai maladi hini sawo gurkha bostiwo inge list bomtiki phainai di ko puila yang saito district tongnai district ni bumung wise tolan rok line khenai di arpore application id tongnai arpore student name arpore father name arpore institution name arpore course name 11 da na bachelor of arts na payment busuk age amount busuk o jago haige bill nong je borok bill khaimani busuk tai borok bod koitarigo bill khaimani felungka abo inge friends ong norok oro bumung nainai di sabni tong korei norok thangai 30 tarik ni bisingo no malai di sini tini 23 tarik 30 tarik jora komno ingai jara bumung oro korei rok ngange to norok kenorong ni bank account check khlai tongdi rang habi thangnai ingai asungno teisa jotono no haina hai hambai